Acholi pretend me, pero win Acholi pretend me. Acholi putte, pero win Acholi putte. Acholi pretend me, pero win Acholi pretend me. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kuribadiji, kurwani, don't reteku. One Chuchual ke wan tiano matini in my lubuwai Lakwed TV amiata jol in kono awachini kutiano mamigi tie nining konywai tietewai comment section ka kenyo no wanbe wange kita initi kere Lakwed TV kono kiniano matin kutiano inini taon megulu waneno polle tila kirmoni ma pengene wakcha mukene wak onyo chi angeni jomo kene matika mar kot benotie jomo kene mabepetika mar kot benetie sidong konywa bene wek wanyang kit mano area ma migiti kere ada ni matini kit ma uneno kere wan watie ki title ma megwa kuno watika mirokelu live feeds ki Kitgum kamano lutian ma megwa tie katoro ka yeleme yupe pitoro man kono Acholi province mano gen gitio ikama megi ma wange gen gitie Kitgum wamiro nyang jemne tika wot nining neno megi wa mukene kiliara dong begu chao loko jemne tika wot nining ene kama wan wati ye kinir matini kuno biyele matek tutwal niwe ana chekta titi wai ba bot ngarachel mano entio iba kunu man dano me Lakwed TV kuno man Mera Peterson tini ning kinera matini ati mabela did the ban Kitgum kati mabela comparative happen warega team very like friendly game Acholi team magelwane kule lion amete lu nan wa kon ku be kero me nan ngo matika team kan comparative yeah pero province to Acholi province ko bitigi gola chel from north yana go moro you pay Kitgum ganti mabe ma mere dara magere ibe be berga chade la na dara ga na do training kana te water te ba anga tiga na namba pa fans ma kan kata ko tani ngapper wo ara da na keto mi ge te you pay kere to man ma tiga bini sing chabe ni to ko ti mabe environment ti mangi cheng pe ga rien ka pe ga che ma inte na yup che roma makani in now kera think about pom kere just to come and give support no for kere sing chabet umigo magete lao begi wadi kite biro kan kana no ila lego fans kama pap weng magete le bachuli kir magete le bachuli na ni biro ka bolo bare ko umigo magete ka yupe ketme tuko matega bini sing chabet apo Lakwed TV bana gidong pedar magilo Lakwed TV thankful kare you subscribe penna penyi wan be ber kam yo live feeds kare me wek no ngel ko wen go bet ngej gidong go bet well informed information ma first time si we ko berange da ti ba kan kar libare yo magete kan after training tika work kere atiki gerne kare ne no to dano be beru dong ada nano competitan na tie gidong tanda mang ta tigi biak no biberti yu ngene ngam to district kanti mabe tim dar native friendly kana wala wana pas mo kana wi kamera kong la kere mane ke mi chero yung la kayo ka chay nane no yo kene tiga beru at ka chwa ko dilu yo mo kene ke tie na ala ta wi ara tiga tem zooming pa na beru so ana foi ma tek ta na mi up no be live wel kirinde lo turu don ko le wengde kan lo turu ma aji kam donc o lo turu ma pe kan lo turu ma ge turu KCC e yen ge tike turu bale gidong bul gi pe piani
gitigi turu si abisiel mono chan so primero lo talo dependo char kuma pe kan ne kiler kuma pe kan but do to mo kan no wan ko be telefon dong tima go orang magati kap waneno bene ng'ana chiel mati kienwa ka kany man ladit Steve ma en pol kar bene tie ki yup me tampa lwake Steve bene tigi la peny ma pe gwakonyo furi en tigi la peny ma bene tika miro niang Kitgum me gwakonyo tini ning chidong pa mieta rwak la peny mane doge en pi penye en e komen Steve Acholi afoy matek di ben afoy matek ladit ya yom tutual meri pekeri interview man. Now, straight away, la date I chat about la date. La date for ritual yele pe actually. Afoy matera da Steve. Afoy, man and Steve. Afoy me to. Yes. Yes, and yes, now yes, Steve. We're kong muteti ning botu kono machari kendo to. Muti mabe kendo to peti mut mo maraji. Pian lu tour malo kumbere lu tour ma actually province wing muti mabe. Pian kid me management peti outstanding areas mo for lu tour ma pegi clearing. Lu tour wengi clearing areas. So they are motivated men and cheng chabet ni Uganda nong tek to diliba poma ground kanya da si ana tigi biye ni mood mati kana na compete umar ke liya wala sas no be ine ono duwe mano cheng gono cheng chabe Now wangeni actually team gi Uganda ye team sario ke kan magotinyo gi ko man ko yes now watika approaching game nini pian dak papade tie pian ikin ngara chele mi la wore and o non bragging rights keta ge waje kere ke gum maraj nen chal gwak nyo perme network tika yelo agenti ma mekwa matie nyo reporter matie Kitgum man ladit Peterson chi wa bironi oloto network ma mege bidugi yamo chi gwak no konyo wa tieto Jimmy ne kiet matika wat kere en bot gikuno Kitgum chi wan kono ngeni wabi beritie bene kuno jemo kene wan be wabi kelo ne kirka dong po beru live piani poetic rights me nyoto to man live eto oloto wabi yele kiderwa meke jemi mogo mano polkara timme before to kyong ingetoro kidong no nyang jem mogo bene tie kenyo mano wan ka chel ki Steve wa mar beruti iye kono gen ti madit total ne wati wabi beruti iye kono piani ungu ngora polkar berduong entro oloto yele wa matek total tieme o kono chi waneno bene waneno dano tigalok aneno France PA France stiga waini live from Lira kide Francis okay before twal wordma kidong bene wanen ka ine abnon KN Joseva tiga waini big up to you the Ben I'm following live from Gulu here for twal wordma man ini word pajo ke come to David Okiri tiga waini live from Kampala wa for twal moto wadano ma Kampala dujo kidong bena ka ini watiki Sara Achola matiga wa hello chidong be wan duani hello yes Steve yes mege chalo in nero ni kom tole ni nero chalo wachi togoni obeberu ni Foj ba dit to di ben of course to anything bino the kalma dit pachole matik Kitgum of course any that is one of the exciting points Paul Karwabero ka hosting to wa ba wama dit mati ba peje guluka eni but atawale is also so good pachole team mata monegi tegi ni Kitgum pian watigi fans mapol kar agi that side of Acholi my naroni any kakan is a boost Pian Rome Chwak, I think again, the Obemetela Mal. Pian Jomo Canatiemano, take a better car.
Mitchell Canero to Acholi team iba pejikaini. Kita dong to ti bien di kalgi come. Kitgum again any can is one of the most exciting points. Acholi team go be you kede. Machalo en. Now Machalo and you put na ti la penya bola deal. Record me Fufa drum inoni Acholi team ge Buganda aye provinces a Rio ke ken mafut gutinyo ke koboni. Awaga dir tutual bon ngato bi kwanya la wore I round endi pian nyorni bi ber ki gum me kar la wore ingew gen jemela chake ko man ga chel a Rio a der chini yar moy winyo dong ni province money aye dong tigi ki ko maduong loyo a para bi nyo pia Rio so actually wanya ningo pok chon aye ngo yat kon atawni machala actually team wala bi yele matek ni wa fuko chon wa kar Uganda wa chak counting on hours. Ma, this is the right opportunity. Men nothing. You arch rival, John. We're all the toy bed you and men on Tama Eno. No, okay. Bedu to Alanero, Inozero Jock, take a watching Pajule Lion FC, Tia Camino, pre-game welcome, Ki Acholi province. More any bed to 12. And any beno will be Lori Yamadudong, Kiku Maraj, foot. Network ma make work network pa presenter ma make wa mati pa ba wa tiki bit ni bene bidugu kaka enini ti gwak koni mi botwa lok manotie an ke nero ma mega chala an la di ben atiki nero ni any opportunity ma dit tutwal bora choli meberu jomo bitor record Mano go guaho title of back to back. Mano gutio terre. Mano puti me be obiti me a chill. We mo da breaking mogo ko ni beru ma kapira ngwen. Neno. Wanero gini ni Premier League, wanero gini ni Europe, wanero ikaberu mukeni no record mo mano in romotawniti is a very simple one. Eto weki breaking mo kapira ngwen wiye. Neno, si any opportunity ma be to 12 but actually me yelle to 12 me timu gen mano gwak big dong history pa actually onyo pa Fufa drum bene si any be to 12 now in kong ibironi ingo gino yo mchunya ba mafut pedara penye la penye mukene gino yo mchunya ene wange Acholi ki come gitie gitika nyor neni Acholi pete gulu keken neno ngad money cheng cha wani gene o mio comments money kenye lok money Lakwed TV chi an bena bore mano achoy marwata china wani gini enini gin mo mio kitero Kitgum Pitian lokati ya chele kani kao no gwagonyo wakati tien gago wakati lamo moro noya amor be ono kiti ba mabe ono oloto tukule inikibiber ka gwenyu gi ka chele eto kiguma raj ko biri foot gulu ka chel ki Kitgum ene gitike nga mabe gulu ni gulu city ba pian gulu district foot ba mo be pe manyor ko bir gulu district benati iken team foot hosting to ma dit kama ino be ber obengayo gio piloka standard me ba chi aneno chale wachi ini bedong omiro bed yo achiel ma districts mukeneni district sport officers me district achiel mukene ma kwana gini o chak yapo wangu iloka neno ni ba Benetie no ke yobo mabe. Piani in his one way me revenue ma dirada. Kitgum be boosting in terms of revenue ma ke be kwanya ke bot dani. Ko eni ngo, ko e ko ni nga. Ko jemi chama le enini. Ine council be no na chente ma dit. Mano be to 12 picket ma down level. Pa district money ene sidong won ko la mo agago munoya district gulu district omor kanga gini o timbe be o yabwa mu pilaka ba
ba mir ke ket ye chwin umiro bet tio rom pinyo wen wek dan in go beta gwara ya dan ko gwara be kong da ke chera mor dan ko gwara kong ke chera mor dan ka ene yo mabe ini tuki no ne gin ni kare obikelo unity romo malamal weko peda ko jomo kene mano ko wa gini gena lugulo cha wen ki to chwal gini ki to gulo enena chino ino no wa yobo be pero unity obire romo malamal to twal chalo wana chuli no wadugu wono watika mabe aneno mafutpe gamo ino seno jok bene tika wachini it would be nice watching the ongoing game in Bama ground in partnership with this, for attack, Tito, Okelo Tito official OT9. Oh, Jal in, we are missing you to the fullest. Tinana, we are missing you to the fullest. PNA. Anyi mamegwa gen mamegwa no tima tek total ka initi we deal kacha eneno see from wherever you are watching one love we shall always and always know you for being the most deadliest number 9 actually you don't food manao beru kede. Is there any other striker in Mao Beru Dong Furno Rompa again? Rompa pa OT9? The Ben Mero Wachine Machel Dilo Yelo Machuli Wafo Fupa Drum. Wafo Fupa Drum. Yes. Power Berugi Avenue Menur Lutian Waterwal. Okay? OT9, no doubt, has been one of the greatest strikers Machulu producing, not only for Acholi region, but Uganda at large. And Pedo Uganda at large, Africa. Pian Warangeyo Kama, Omera Tito T. Competing. So, at we need to embrace this. Pian Wangeyo ni Tito Mokana Doctier. Okay? We are missing him a lot. Any more can pere. Warangeyo ni Elme Ngeyo ni Warati Metatotwal. Yeah. So let's embrace such kind of opportunities. Where me gumgi tito kelo mokana matiana manokana mapewa ngeogi mokana gwaktiyo more potpegi identifying mokana gwarombe titila more mokana rombe I districts mapapa mele wachiri. So atawani we need to really celebrate this guy. He has done a lot for us. He has been outstanding. Plus the rest of the team members mokonyo and well be the anti-community. Now, medara como ngoma inipenyo. Medara como ngoma inipenyo. Medara como ngoma inipenyo. Actually, any game appear tek matamoni district officials me komalo any wengo na no ni ba berutie. Now ba berutie ni ka clubs beru pere district achela. Okay? Pian ba pe wa ko ni wala dong fufa drum tika bino chikitare dano katugo. So gina pia tega yeni clubs tiano mati districts mapa party wa mini kero wa work go be engage tournaments tiano because ba kere yubni ning kapegi tiu kere ya gikene ngo din madugo gi mama pat now atawne pia tega ni tournaments gi bet ka yubne tere yes ena ye ngo miri berutie but no chat will gidong jomo kena matigi miri me investing iba ka district wa pot care gi pere tangi na le team yena we ini mete kilo no anateka tem neno kidyo medwa ko live feed mantika ki Kitgum. Yes afo matem now tamati command work ba at least onya e command me Uganda district mapapat kita waje keni pe waramo ko tournaments madon command machalo fufa drum keken onyomo ken magwa fufa bekeliwa ento atawle we should also embrace local tournaments watigi independence mati bino angeni in other areas inone yup team madon mano down tika PM Independence Cup World Cup and the rest atawle districts when melno care about officials may sports mati districts when let's make our districts really proud by so doing that why na kawa kelo tournaments be maduong we are identifying the tour now identifying the tour
the need for those kind of facilities to be arising man neno maleng da kalo neno maleng watiki jomo ken maromi yokon premier waku gamenda ke kan ka yele mekelo jema komeno ento kawa neno mod ikien wage kome ka eni watiki lo biya char mati district eni machwingi mar to da ero ka in pay nen okay ka avenue mo kan pere how can you invest your money manolo to pay ka piem kawa kwanyo la bole ipabo yes ipabo watigi league mo matiri ma awinyo tie bena kago metegi empowering ma piem bero tere ibi noni investors locally lubiacha ma pabo tigi chilling chingi makago kere kwanyo kargi me supporting those kind of teams ibi noni they will not end up only supporting transportation for teams any mechiara away but obidugu wa infrastructure ma megi machalo ba inoni locally kawa timo gimo wachako tere beru yoto twal meno lumi kon ma age wo eno kay tawone gi bien gi chak gi ger kamo kano wel du ba chuni wabi beru gi ba ari yoni keken kidong bena gin mu ken ma meta watch keyboard jomano kitika neno wa live ko bidini eneni ingeo gin ma ti clear eneni gin ma ini waju wiatini cha mu ken lok me talent search we bedo bena gina one factor mano ki bi tiu kere pian wotli inni payot total bot teams mukene me bedo cha duju wagonyo ka mecher kamano ka tool chalo friendly kamano Acholi province gitiye so no chalo chero yo moro beru jo total me chero kano team matiyo moro bena me chero chalo la mo beru bena yo total team mai la mo me yupe pienengyo teams magiti chale kien pajo enini Roma megi foot petil Roma no ini Roma yupeo ki mutaka acho chero we district ko kene cho cherbo burugunu no beno o pete ke o gena chena cham ge ngo gene no tie period total chi kainen team macharo pa Acholi province o biena e district mon ene yodak total ni team my area ka kenyo geram gore chino ada oloto Gilmore Romotime iye ka kenyo chi anata mi lo point eni mabe mado to guru mer mega ni mabe to twal work no obet really very valid chi food watiga yele to twal ni work down ma bot wa mati Kitgum oduk iyamo chi wabi yele matek to twal work all to kiyo mo kirma ini meta ki lok Steve ibi ye wek kang anamete ki temu kupu dano matie I Kitgum wek no mini wa live update pen gym football penye la penye mabe furu no wachaka chido tuki man ene kamado no balo time ye chi kongdong ini mete wek no awore neno ngo mano tika time en ki Kitgum kono kana neno ki yo achel mekelu jalle duakone ka kanywe kotieta walok neno matiana foya Tara foi matek di ben. Now, pe in metina na wai Lakwed TV ya yom tutual wega chak gi foch boro wuro Joffrey itike duaka live ikalangala o foi tutual Acholi gi luak muru Acholi angeo ni polkare ka tuko Acholi team tie pewa no Acholi ka kan mabiro ka supporting polkar wabedo gi omegi wa maagi lao mage biro full board wuro ngeo jone kai lok man me kuch romo wachi jone tina machiel now Paul Carobero can no support ma Paul gi board game atamani wan machalo pajo watimu be Kitgum tien watika bieno di kalma mego Paul Kare Jimmy Wang bieno ma chele kadong neron tian Mario ne dong bieno ma be watamani ka wati bieno nyo luak wai jolo wele wa nyuru ngo machulu bedo okay all along down bedo ka bieno gulu Jim ma peju u dokere yom chwinyo be la mal man no bieno Paul Kar ka yu madon kumantika bine area ma megi alego ne yupe on the business perspective leave alone sports on that case sports right now has also become a commercial thing now one lo biacha armati Kitgum wabi nero ni watika jolo welo pajo what are we going to do how is this decision negi kel to Kitgum how is it going to affect
the community in Kitgum positively. Ena yela pen mamiro pen ye wiwa. Now biachara chake from the smallest unit. Mirenele, you should get something out of this. Okay? We should maximize this opportunity to the best so that wabirge gum karmala chian meno jima donyo marom kuman. Atawni one machalo biachara make it gum. We need to really be very organized. Okay? These kind of things bino gijema pol. Kelo chilling maduong iching walo biachara. But how can we tap into that? Karma chela didlo wani kwat gere chwe gae pa dano wang. Hello jo di matiki de ma jolo ne. Okay? Manyor in machalo in mirene how opportunity ti bino Kitgum. In la nyole be Kitgum no in dano ma timo biachara Kitgum. Opportunity po bino chi donyo jeba ni direct chilling and po bino chi tamni gibi bino ki chon jeba pala biachara chela chela. But gina pira tega yene in mirene yo me tapping. Okay? Kawa ni tapping mirene yo me jollo li yo ni mama titiri may roba jollo gi chilling eni wa don ko jeba mamigi manyor kelo way lokom customer care. Okay? Daru be biro ka ba. What are we going to show them? In machala biachar mirene you are exceptional in pek in kena yeti o biachar Kitgum. Now daru be biro buzz daru be biro ikachama papat. How organized are you to welcome this kind of people? Wati joldaru ge lera wati joldaru ge one of good. Yes. Hello? Yeah. Yes. Watika Jordan. Yes. Yes. Down wati agi ka papat. E wudlo ma papat. Wati biro wa Kitgum. Manyore ni pe in keni ketano e ni in keni pe ina ye la biachara Kitgum. So you need to really show us the best of your service. Okay? Down biro yenyo gina chama. What do you have? Do you have the variety? Mametani. Pedong ni kadong jemo biro ko malchi wal tugi ngapo wello e dan on. Ingew dan dugulu yere tendini. What if go woro gi packs mamegi? Yeah? You are going to lose a lot. So what you opportunity, we should not exploit the kind of people who are coming to us. Instead, we need to make sure that we offer them the services and we gain from the money that they are going to bring to us. Yeah, now kawa gene a managing me pulling team member mamekwa medukune botwaka kan kirika beti dong pa wabi no live feed manoti visual entro no oroto la pen mamekwa le ini kirika dong wa loko kere NB konyo wa tipti wa ngo matiga time di ba kuno chi angene la pen moni tie na neno ini tiga penyo ne chi kiku marach and ki connection. I'm streaming, but yes. So ke konyo kila pen mana nene chi kere ni wek no Peterson gamo live kikuja. Yes, Peterson. Hello, Peterson. Ajoli Peterson. Afoy matep. Now let my teacher come on. I watch ni wangeo ni record by Fufa drum. Ti provinces are Rio ke kema furulo ikikubu. Ma Acholi team, Acholi province, gidong Buganda province, aye Joario ke kema furulo ikikubu man. Now agwa kete wagi lunel Lakwed TV. Kid you pano, other team Megwa Titi Monewa, Oloto were overcoming our arch rival Magati Koba Chel Chalawan. Is there any special preparation ma approaching this game with? For my tap la penya ni maluka gi la penya ni ne rutaka ti Rio kombe Uganda. Buganda selo taka mina machel, ira actually selo taka mina Mario. So to go mati bi na to go pa taka. Ikengi. Si tere ni yo nyo level me yo pe umiara papata obetie. Ne to go dule machel gen go kwani wan gi to. Ikarma wa to go kedgi. Kare ne dule man go to go kedgi ni. Juma kwanyo gi na wan no bugam gi ko go gi bodgi. Tere ni pat gi ipo mi de ba mental authority really facing Uganda. Can you pamokane to go camping gitika temo training kachelo ina ni giyu kiat ma nation can give where the maja ka
team me Buganda biro bot ya Acholi ma to no bero ba boma ground Kitgum no watie ma watere me jologi iro malamal ket me to dilo de ba inge kolle yo dile Acholi kan gen wa Acholi la dilo ma ba to ene dar ma gi chwa dilo Acholi fans ma gi chwa dilo kan gimi support between gituch wero du yot kilo to dilo de ba wate ga yepelo to te yepe de ba le chwa dilo be gitiga yepe ada da mi biro ina ba matir to da wak me gibol ko ba ga ket man me chwa ko team me Acholi province so keta kere ket man level yepe te kere both from technical management to the fans Acholi tiere de me no results like wang ma chel ma to ber ke gi Kitgum kan ka dong gi cher gi teme gi taw gi dong ber ke kano lar gi long lo ki wa gi awe yan bi taw gi lo me Acholi ko gi woro gi tim gi tamo e kan ka gi bi cher ye ko ti gi bek ne ba gana pe ko bi ber ter me bi ma duong to twal yeah so ini be ber advantage gi wan pe no watio ka to di ni fan no na kwa yes okay rom me biachara ko pekone da honyo dek je bien dano kar mu karange ju po tukuma ruwa bibieno ye isiti megulu pek lugulu pe yo pe maber twal chi cham kene lok me dek ke cham gi ngo gene eni dano gu deno chane ye nene kono tieni nin kuno ketma dano tiga yo pekere business community market gum gitiga yupa to twal ket me na many giyu mate maluka gi ket ma dar bi ma do arata ya ne radio stations ma pat look you up for engage ma pat gitiga waje gi dar ma pat gi fa ko dilu dar mo bi ka cham ma pat gi cham dar mo bi ka mat ma pat gi mat no pa bi ro waje de si anyway no aspect me bi achara ma pat mo to dilu bi kelo ma ene bikelo ket me el ruom me chat mateno ya po wagi ro like so ila gala wagi chat mo mateno cher to ala ni ne be beru chat mateno ene be beru chuk lo chat mo ko do yani cement dan mo ko mar wile ne matek to ala no chat man enen chat ko community charge for daily survival yeah ya be beru mabe nan advantage pa odilo maneno ke biro patoro na Kitgum kan bo kelo ge community magete time yes virtual Steve tigi la peñ mo piane dong wati ka luluna lula wekno wanyang ci angeri food ini mer update ma chel ma be bertie dire bena mu kena be bertie kidong para way nene no oloto wano be berka miniwu lok mano mire wunu nge Steve itigi la peñ mo bot Peterson wekno wanen kit me dole yeah Peterson yes yeah la peña tie geo food any interview ma chel update ma chel kito di pero wadi kere wabi bero kar gi coupe keri gi dong jema pol mati Kitgum manol wa ma megwa mati vullo ma papa mir go bet ngeji ye now amero penyi to twale ingeo kadaro biro maduong kuman local security gi mo apia tagada now you petini ni pol kar ka wanero ko nyogore ma pol tie wanero wet pabili machalo jomadong check meaning kero me gwa ko kuit ma megwa kono Kitgum metini ni kay naro lo ko kirme doro lo ko kuit manok gi lokom ku watie gi central organizing committee ma party ma ge forming ikena committee mana lokom security committee mana lokom bebero committee mana lokom team part construction see I think in there only team ni wabi bere Yeromi na department mena muti ni kwana ini bero pemine wa kar but katangi kere jimi weng budget and plan ni mena ni security ba gidong dana mo biro kana no dilo ba chelo gilo to ber mabe si man look the security I think ba Kitgum bomber ground tie ki perimeter fence ba do go ki fence no security midi ba ber mabe yani access to the ba ber to only authorized officials they can yes okay Leonie, Peterson.
Okay, Kitgum Maraj, Mera Steve Bene o da Ocha Manak. Ana mette anda po in tutual, Pimini walok ma bejo tutual, ma wati ki ba botu kuno. Kuno gino kene ma tika mero ne botu ni ene o bed kuno bene o guake piani lu tuko ni eni bene ka me o ni eni no mir gubet mano chwingi yom kidong be kom gino tima yot ino ma wigu pie wek no wan walo e wono dile eni yeah for it well yeah okay one for para na kadare wa I tian mukene maka wa kupe chi wa be ber kere ka kanyo for mater okay Omera Steve ki gumara dong ini beru pere chi omio Peterson dono bene pien en bene tingara chel ikin dano mano gitiga nena ni team ki yubu mabe chi omio endo chero ati I dok tit mogo mano okemo en changeni fut wabi mede ki la ko la penye ini an bera meta fo in me bieno ka kero peny mabejo total mano yabo wilwak kama gitiye kikabero mapat kikutiano matine lok mamiki ka de dolo kere for the trial Mera di Ben and of course the viewers wa mekwa weng Lakwed TV ya yom tutual ni dano tika kero mirgi turuman kita wajo kere ene tiane ma chel ma watika tero Acholi ulu watika gorgi town madid me Kitgum kama inone ti jomu kena ma beru chaka ene ligi beru noya ka ene ana pot pogo o Kitgum watigi jomu kena ma beru bene chak gulu district ma tena almost ke Kitgum ana pot po no kerme no o Kitgum bera wagat twal me o ene no me lelo mano wanero kita Acholi team facing kere baganda di kalma me kwa ma dit me Kitgum now lokamatie ayeni tutwala lo about one Acholi ma wati Kitgum jemiti bieno pajo kita wajo na nen daga no ni penny gibidila dila chilling padan mo achen ne girwa je bani tata but pier techni nyoto wa ker ni motala biya chara I dier man kene ma daga ro mo gil weru wa olo to nongi mo pian is not all about football it's not about the fun but it's also about the financial benefit ma limba command kelo I district ma megi so atamani in meti Kitgum yope in la chat gila gala in gi moy ken matiri metimu yope mabe we oloto inongi more out of this amera mada tuwe kera yeni in maforiti gulu city in mighty la more in mighty wa Kampala in may wanero dano mapol in mighty Kalangala kwan karni bien wari chingwa ka chel pian in gimon manak ma in tikere ni era wati ko na machala Acholi team wa wanani wano result ki koma e kombaganda mafono power da second leg moto twali kom in mighty nanawa gidong la dit de ben ala foy matek angeni wabiberu gi jema kuman yo madak dit kar kuman kari our approaching game no warwate boom be loke meta twal an bera meta waj botu lutua enini opportunity mabe twal mo bieno botwa I Kitgum chi o watiu kere mabe piane ka pere pa kero charmon mo beru tie chalo gulu ma muranga waberu ka charne wa chilinga liba bero kuno be mogo no nyige pier rio ke ken ie watiga charne chilinga liba bero chapat waberu ka charne I wel mogo ma ino wa liba ngwen Rolex mogo liba bichel chipa wati mo kor gine enene chapu nying dano lano dano kidong bene chiene mogo mano inino yo makama eni polkar no la beru pere piane no kwala ngara kwala chi anamete anachiku chal wonlu pane angene la gamo gi botu kuno ento per wata to twal tij mukene chi pege tim enani go wa pane bet kakamo make war dak ben ke war naga man ene kit mano anatamni ben pia tek wono nge lok man donc comments aneno tima duong ko tima kija ka pada kwan weng eto nyige mona rio adek mon ene wek donc kwan kere kameno chi dong no o ya gekene kuno waneno innocent jok tiga wani tie mitiana ento chunya tie pajo #Acholi
kakana afoy matek Uhuru Geoffrey Bertia wa live from Kalangala wafoy jal wodma Uhuru Geoffrey achel matiko wachini actually that's true we can hardly get a strong team without creating many smaller teams. I actually support your ideas for matek enuni any you achel mawaram team nakere yeah Obwana Richard Tigawaini live from Moima the game will be on which channel? Someone help me. Wabironi kinini fudong channel mano tie wabini yela chen yeah but ngeni oton tie kache nen by ambichel no wangeo kama berie entro wangeni fufa ticket rights me games egoni pa mar ber yortwal Shimon tiga waini Pierre Simon live from Gulu. Big up team Acholi for Matek. Kidong Joel Kidega tiga waini, will the match be broadcasted live on Lakwed TV? Eneni mayote ameta gamine ko piani wa periki rights me nyoro toroman neno Uhuru ti chunye yom bene kachel ki ukembo amin oneno yom chunti mabe botu Kenya Uhuru Jofitia wani batama tieni dano Kitgum omiero yobe matek Lulaga winya matek dog gimare so many supporters may be going yeah enu be lokada man be no bene o chat chapat bene no giti ko no duong merata be no gilo loke piana wan lo Kitgum o nyo wana Acholi no watega jenye on eni tich mama be ko chibi no lo loke be ki come ene giti ga chat chibe en lo loke be be cherbe will bol lo loke lo werge chidong no won be char mo be pe eneni lokada or benatika wani as we as Kitgum should be more ready than the way Gulu was prepared ye kiloke ene and wajo bene lokane ke come this match is between Greater North and Central region, so let's have a great point of view for it as well. Kadong bena kaka inewa tika neno kicha Morish tika wani just have confidence we shall be there. Okay, or for matek. Oro neno ye kilok eni kachel ki oro bena tika wani points. Chua for matek. Oro bena wachi we shall be there. One or four it well. Lutua one will be yele matek menani olu bergi updates jalman ter ni ho wang maturu utuke chidong piman ameta waj botuni joja kamaro dakka wanen ini malachen wiupu will ni program mukene Lakwed TV benefutika loke kono bibino kiat matching jui opoi matek Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi piputte, merongena acholi piputte. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out until now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, waroreteku, koripaliji, korwani, don't reteku. Kariyoga, karichora, waroreteku, koripaliji.